Ni voto ai. Lakini nako. Oh, kadhi ya Jones. Hello. Wake wata. Nasa. Nita wasemi wa mulingeni na nzao yawe ya mitambo ni amba itonze ni wanichao kiutete ngoko tuenena nao. Christine kuma ba. Masi. Thina ni mo Christine mwetu ya mwaito. Sio moi wa katano eh. Mako no kina manana jamongi. Yune kala utawala na yu ilali na umanyana teka ratwa plani tuko mani. Ndo akomanye iwatandaru ngatikudati. So akomana iwandete musiko. Andire musiko wona vika nti alini ya unitambulisha sini make. Ite kuambiye chao mwana kia ikibeti. Ana ikibeti na chavi ometoke. Okay, Najua angulia kana ni ready kupiga kibeti chake eli. Nina mweni neju mete kutoawa. Yunda diambia chao ni sawa ketha neju mete. Iwe nditweti kila nile natekara. Latia sikugara kukuna ripoti kito. Ngore kale nesa chuma siambe ile. Chuma cha karatu go bali kile matena yuende ya mwana oto kilo kuna chinya maji wende atita ngumana ngete. No oke umaba musumla na wai wa weekend. Adi. Ainje midenye tina ndanda biaziza. Na adina kuna simu yake na kuna simu kuma saa ile ndosa baka kukaunga saa ile kwacha. Nosa ile kwacha wangu ne asimu na namo kunye iba aibendi yani. Ambe yani ndikito okilia. Niwatu wendi aka ndugu wasokelela muno. Iwo wekiali ambia niye mwana mwetu yoke atutethesye kumba mabali. No bro akwa wosie wiki ile ko. Bro akwa kaniwe kala ngile ba wenze wona kila kiende okaka mutia kati. Sonde bro akwa ngulie tikala maisha sina muyame kala wasi. Bro akwa ambia kwene pekala wondu wendi aba ekalo. Na muyabe bantu basidia ukende ona kundu mesia. Nigo. Na mwengu mesia ba melange karanga muka. Aiwa to egali leo ko mudenyo suwa entie wo keti na lebeneli. Na mukulia embesa sita ila wewe wa iwe yani. Ndai na sio. Yana muye bibandu ba kwenda umbia ndete uyani no kitonda jebala winda wendete ngamana keda wembere ya muina wangamana. Wende ana ombila. Nani dona ekalangile yuti wa katano. Ibe mundu mukola makoma na. Oka mukoni asina. Mundu ni nai na ketile kivelani. Ane na kone na mundu menundu neongia. Na mwana note okeni manyosi nganyonganya. Okay, Ndi wana mwiye cho mendi ana wasu. Mana ti wasu mati wa mukiati. Okay yo. Okay yo wapi gona ngezi ndana ngezia. Abikia kuna maundu make akiliti na koneka na akilia. Waja muko wako nito maundu make na koneka to na kwa tiama kwa kiliti. Mundu ni ya mweto tio mondi. Iwe ni leisenda di wake. Dadi wake ambia chao kethe mundu mukozi na thina ne omandondo ekikata. Onena nse. Nyina mwani sawa nyema kweka nikwikara nikwitoti nondo ntia nangiwe tinda kwa mana. Atwa minapu. Yune ndai. Amweni kana mundu mukozi ta walosi. Umundu muka ko mukwangu kwewe. Mundu wina eso kwe. Mundu ina eso kuwe ena okay. Eso kuwe. Na yao kuilobi. Mendi ana masako ipa wikala. Umundu mukamethia na masako. Okay, na ndio kukulia wina mwana wina akewe. Ayeni ndi nebu yake. Nindi wina nebu yake.
Na wewe mundu muko wa methe yo imwe. Ila no nyesi mu message ni na mukuni ya mundu muka. Ngakwiyara. Na mukuni na mukunje wi manda na chona musee wako na iwa atwani. Nya ni tishi ya ambia ilio minana na kwa na kosa mwana usi amake kala maisha le kwenda. Na nyene kara na kito kile. Ukuluzi ko yo mbesa siaka kana. Lewe disiando. Ni mundu wina kaindo. Ni mundu wina kaindo. Wewe wozie musee waku. Ni wewe wambenyi. Ayu musee oka oendete. Iyo kaka di kuona change ati ambesa mbije na uko maino ndi kuona kindu. Iwe ndia kila mahitaji ni kumusaini. Aya, kwaeka kwati ya simu oba winde tumumambe. Kwati. Ndaka mboy. Ndewo ndesa. Ndesa. Aidoneka. Aya. Yes. Kwa manda muzu kaindo. Na utabisi. Ngokwiya weza na mwana cha kwara na kebenye betizo. Kibona moikete elekendo. Okay. Call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial *106# to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Hello. Samson. Wake wanesa? Nasa vitu. Ke tunesa. Yue. Gukunite kathina kanini kioba. Na mwendo wa kwita wa Christine. Christine de kwenda umanai. Mutwano we serious ye kana windo na mundu mukosi ungi weyende. Mundu mukaye boto. Ndeze be mundu mukawe buma sakwe. Mwendo. Ati ndi Ndendo na mundu mukonge. Mwana mwaitu mitwano ekitao kwa. Mitwano ekitao suani woba mwe. Na balabe ona mawe kwandu makalunga tiwo. Kobena thina mwo. Ndina thina wa na. Kweli? Kwa nena nake. Krisi. Kwa nena mse. Hello. Ode na gwe mo wa la gad ma jalo. Kwangu kulia ila ngukuli le wati wenke bai mbulando na nkungi onaiwa. Ni abu yana kulaje. Auna kulaje nyo? Ngo. Ndunambi unambi wati mani bange toge tozibando tunaenda na wauma ba waji mwi. Ayuwe ni gana kaje no. Inondo ndo amwake ndo kimwele kwa mwanyeka na lusi. Nondo irinda tusumbwanie bazi. Ngolia Odo ino gero ato bani ya mungu. Na wa mbega. Kunya ninya wana ni ndo ngumba ya malaya. Ngolia saimoi. Tiwa katana ndo nako niwe simu teva. Nako ni wanu. Wako ni wani lusi ko na nondo ni naiva wefanya. Ninya nako ni wanu ya. Aya uyo joje na. Wefanya wa umalanza. Tunenda wa mwekindu kimwe. Lusi kananye. Pala wako no wosi umwe. Amwe da kudiga na wa mtega kaba. Ni ready kutawa lakini tiwa kwa mwae ninye kana lusi. Nangi ndo am. Nenga ya kwa ipalawu. Ajili ya kwa ipalawu. Ayungo kulia mundu muko wa kuya akili atoka dibalawi. Kwani kwa nena akili ya kaka kwani kwa akili yako itepu kwa akili mundu kaka. Ngokulia hii. Unokie wende asimone kwa message chachita madam Musi. Na wa delete tiwo.
Anyo golia. You na mume agathi ya dede ona kwa that. Wambe ya jana. Esa kuondinda mezo nena kila chawo. Kugeza nugega la kwa pesa la kala na. Kwigala nyawa mina makolokolo anu winamo. Aya au meaju kwa do. Umera jembeza no kama ezemeje kunye ndimo. Kunje dana mbeza. Ngangu ukuolie. Ukuolie. Leza ilo nende yetumiwa simoni na tumiro nesitwa yao si amamu wakwa. Niba. Leza ila mamu na ndumire nditi kuso nditika ngodi kuwa sabune nacho. Sina tumiwe mamu baba te sabune na mwanti na sabune andu masiliana. Anya kona ndajo mutaza sino bamkuwa kwa wachana. Ngolia. Nige kwa mano kuni mnapata kwa mundo ngege utaenda kwa nini na nondo no wonye tabia chaku ndo wamwikanise bao kasi umesiwe kaile bamo sile paka ngolio kite koki sawa ndo sawa chombo nene ilone Christine niga museta waumia tumomandhe ingi kwa mumanze okay kwate vitu muche kikidogo komali kadhala jatulungi mayane madhei mundo ndatu ugozu echa mabiwa ma mabiwa mayane tulungi mundo ndatu ugozu Call will continue after this. The number you have called is currently busy. Please. Okay. Tuende watila. Kita watila hiyo. Christine. Yewe itila. Wana ndio tila ndesa kwa seka na si. Ngokolia hii. Na kindia hiyo aza tona kwa ati na kakesi. Kana ito. Isi amamu ina romerwe mamu mbesa. Peka kesi kwa. Ebanga mbese na tumiwe mundu ume. Na message wembe ne wa mionye yukire nesitwa amamu ako. Na mbese ila mamu andu ngana ndio nake kuo sabuni. Tuni zio banga itumiwe mundu ume nesitwa amamu ako. Oh no, twaye muka wa sabuni. Mwikala abayinyweju. Kala ko masika tuke. Mwikala masi na musikana. Musie bandu wa tinki sembikaba. Na ni okolia nyumu ya ibanya no ne waza maketa neno Simon. Ira kitone na Simon to no kabati ko. Na mwako mana ila mweno kiende yu watu wao. Yani mwako manie na mwai. Yani to komanyete saka la wiki omwe na endie kata. Mwekala kwake. Ko mana toka ko. Mwekala kwake. Iyambe tie musi. Yo eta ila mwako bane yota wala au twa kwake yu. Numba. Akwenu chai mwemwe. Akwenu chai mwemwe. Ito kaile anenge midene tatu ndo ambia no kwa tene. Ni wendira wambe no kifie mwemwe wala be asi. Na yuni ukolia hii. Kibetichu kinaendie kinai na siana. Mutwa itene. Mutwa itene. Na chaendi no ndo akibetike bado. Ayene wiye antio no ndo amundu mukosu. Ndio kukulia hii. Ebuje uje nayo yake. Yes. Okay. You endao mana wekata ndo amwiwa ndo eketu utethie yu Christine. Watu ya auma muzi akamina mene tatu. Tatu wele ya kesako. Na ndeza ogena kendo. Ona vina. Okay. Ali na vina. Na manjuko mumake ni uya neza mamuze. Inge muito. Kokwemwe. Nondo etha we mulauku. Kwa imwe. Egato utethie Christine. Sawa. Okay.